إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه ثم الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko mga Allah subhanahu wa ta'ala. Giyong ka iya kapapagin to tanong sa dunia na mapapano ay at tapang na madudu bagi agyang kutuwa ito pengerkitan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang kutuwa ki aloyan yanun sang kutuwa Quran yan. Wala nabaluannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Tepengantan Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga pipiyah, sa iko kebubayaan o ginawatan. Lagi du katepenginian rakitano sa iko mga karumatano, sa iko mga watatano, sa iko mga tamuktano, sa iko mga galabaktano, sa iko mga business tano. So lang na pagkabubayan na ginawa na tapangoto o Allah subhanahu wa ta'ala. Napadpansag yung kunto at tapang Allah subhanahu wa ta'ala na giyong kutuwa mga rarata ay kagwad o mga ginawa tano. Lagi dagyang kutuwa kapakata na utiyo ba Allah, tapangang ka Allah sa kya wafat ifulan. Tepengang kanu Allah sa kya pakataling mo panyakit. Tepengang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sang kutua ka mamarmari. Tepengang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sang kutua ka popobre. Tepengang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa ikum mga ridu inyo. Palayad na nan tapang. Ikakagwad o ginawa. Adip kebebayan o ginawa. Nagyang ka na naduti man na tapang ay tepengar kita nu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutua paganay na ayabuntala kapag kaapas tanuro sang kuto at tapang Allah subhanahu wa ta'ala. Sumanga limo iyan rakitano, sumanga karumatano, sumanga watatano, sumanga tamuktano, sumanga galabaktano, sumanga dagangan tano. Tapangangasan Allah subhanahu wa ta'ala. O ino mga days iko orian o kaya riski iniyan raka, kinibgan yan raka sang kanan na mga limo iyan. Panalamatan ka mga days Allah subhanahu wa ta'ala antaw akadi. Wala in syakartum la azidannakum. O pamakapanalamat kanu ati Allah subhanahu wa ta'ala na pagumano mananakan rakano. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Na amay man kamungkir kanu kaungkir niyo agyang kuta mga limu Allah subhanahu wa ta'ala. Di kanu manalamat si mga limu Allah subhanahu wa ta'ala na mataan na susiksa akan ati Allah subhanahu wa ta'ala na malipads. Na yabuntal akapakapanalamat tanus iku Allah subhanahu wa ta'ala sang kuto mga limu iyan rakita no kakagigin na natapangan ka itepengang kaniyang kikarumang ka tepengang kaniyang kiwata ka tepengang kaniyang kotamok ka tepengang kaniyang kugalabak ka o ino mga disagiyang kanan na kaya pakapangarumang ka miyan nalamat ka ku Allah anto na buntala ka panalamat si Allah baya bu abtero na kapanalamat si Allah subhanahu wa ta'ala na sukagirautan no alhamdulillah di kasanaan agyang kuto matag katero asang kuto alhamdulillah. Enon tana ayam yak kalala panalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kuto pakatek na ka sa puso ka agyang ka ay anganin ay niriskir ka Allah subhanahu wa ta'ala na subus wallay punan yan. Al-i'tirafu birizqillah. Kakumpablian ka sa ginawang ka agyang ka ay limu Allah, agyang ka ay riski Allah, agyang ka ay kaya pakapangarom ako na sunsu Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ka ay kaya bugirakan sa muriataw na sunsu Allah subhanahu wa ta'ala. Ipunan yan. Masya Allah. Taros, mabalas o dila ka sa alhamdulillah, naguminggulalan o anggaw ta ka sa maylay, sang kutuwa guguing ka, katero ka, galabag ka, ang kutuwa suat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, simbang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, kagyugyuto din ikapapanalamating ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sayap man sa giyang kutuwa tapang ang mga rarata, agi isumar ganun, kagi ayap ko sa saya nagyang kutwa kasibar.
Nasu Allah subhanahu wa ta'ala na inalin niya sa Quran niya na innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. So mga sasabar na kaparuliran na gyang ko to balasiran sa dad na kapamagitong. Ino to may bibida so balas o mga sasabar adad na kapamagitong. Kagisabab sang ko to kargen apang gelabak niran. Kargen akapakapsabariran. Kapanad ang ko to kapsabariran. Na kailangan ang masabar tano to. Subhanallah. Napadsagyan ko to ito pangaragtan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di tano kababayaan, kailangan sa kasabar na lagi dagyang kaya kamamarmari. Lagi dagyang kaya kapopobre. Lagi dagyang kaya kami miskin. O di nagyang kaya mga panyakit. O di na miyawafat si fulan. Miyawafat si amaka, miyawafat si inaka, miyawafat si pagaringka, si wataka, si karumangka. Palayad na nan tapang Allah subhanahu wa ta'ala ko ori pa niyan di ikasusuat o ginawa niyan na ayap ko sarsan o ori pa nagyang ko tuwa kasabar si iku Allah subhanahu wa ta'ala kung mga tapang yan raka okay oriyan yan nasuldan tano agyang kayabandingan tano anto nun mga sabab akapakadeg o mga Muslim sang kaiya dunia. Subhanallah. So mga Muslim sang kaiya dunia na inipuon ka din sang kutuwa miyaon amasa. Ipuon ka sa gyung kuta miyaon amasa. O di na ipuon ka din ko amamaan tanwa Adam alayhi salam na miya adin agyang kutu adi ikapaka mbulang o benar na gusuribat. Subhanallah. Ipon kan ko Adam alaihi salam na miadan agyang ko adi ikapaka mbulang o benar na gusuribat. Nataman din iman to nataman din sa kabang kita sang kai adunya na didin di imbulang agyang ko benar na gusuribat. Didin di imbulang agyang ko mga tao amatatago ko ontol na gugyang ko mga tao amatatago ko ribat. Dahil no kita kapadengasan taman sa alungan amori. O gahid na ayakorian nun si sa alungan amori, ayakorian nun si kukapakarani ubang kita, na so kapakadag na rakbu o mga Muslim. Subhanallah. So kapakadag na rakbu o agamat na agam Islam, la rayba fih. Dahil na sangkaan sa na may tubo. Karakad na nan agamat na agam Islam, rakanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi al-izzah wa li rasulih walil mu'minin teruang ka agyang ko to kapakadeg geus gyang ko to kapakataban nar ko Allah kapakataban nar ko Rasulullah nagur ko miyamaratiya kagisak tanoy tebangan wallahu subhanahu wa ta'ala sa den sa akala okay na anton nonon mga sabab sa iku kipupantag tanong ko mga ridoy o agamat tanong agam Islam na anton nonon mga sabab akaw kitang tanong, kaano makadaag agyang kuto agamat ng Islam. Apadaya sa itatapang tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kaya kipupantag tanong sa iku mga sarwang ang mga tao, sa iku agamat tanong agama Islam, adi tanong ikasusuat o bayaran pembinas aso agamat tanong agama Islam. Di tanong ikasusuat o bayaran pembinas aso kababaloy tanong ang mga Muslim. Na anton onon mga day mga sabab amapi apagukitan tano kaanrak tano matampara gyung kuto akapakadeeg gyung kuto tabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Paganayron na kasabapan sa kapakadeeg tano insyaallah sa ikong mga ridu ay tano ami pupantag tano balagi daan tawa ka sa mga ridu ay tano sa gyang kutuwa diiran kababaloy ang mga Muslim agus mga tao ridu ay tano sang kutuwa diiran di ikapanangin aw mamanti pada na padsirang ko Islam o giid na kanabasirang pad ko Islam kamya kawatawatan sirang ko guris o Islam. Subhanallah. Lagi dagyong kaya mga Shia miya kawatawatan sirang ko titwa guris o agama tano agama Islam. Na anton nun mga sabab akaukitan uri na pagukitan tanong
Sa kata bengir tanu Allah subhanahu wa ta'ala kapaka deug tanu sa lagi mambu kya apaka deug kya tabangi ku mga sahaba ridwanullahi alaihim. As mga sahaba ridwanullahi alaihim na kalaan ku kya pagintawiran na giyong kutuwa kapsiapairan kaplindingiran ku agama tanu agama Islam ki penampay niran ku agama tanu agama Islam giyong kutuwa kan jihad ikulalan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia kataban siran Allah subhanahu wa ta'ala ko kalili adiran di kapaki tidawa sa pia nga lalak aniran agyang kutua mga ingade miyang kukuiran agyang kutua mga ingade sabab sang kutua panabang amya kapuong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na upama kaukitan tanu mambu agyang kutua inukitan o mga sahaba ridwanullahi alaihim la syakka fih dadin asang kaano na insya Allah subhanahu wa ta'ala na panabang wallah subhanahu wa ta'ala napakaw masangkot wa mga tao amya maratyaya. Pagampaganay as sabab, at kasabapan sa kapakadeeg o mga Muslim sangkai adunia, amya aluy saya. Nagyang kuto al-imanu billahi wal amalu salih. Ang kuto paratiyas iku Allah subhanahu wa ta'ala, nagugyang kuto akang gagalabag sa mga pipya. Yung ito kaparati asik Allah subhanahu wa ta'ala na kanabasibu sa dila. Kamadakal ang mga tao. Aso paratiyaran na sayran butyaman sa dila. So paratiyaran na sayran butyaman sa la ilaha illallah. Na damatago ko pusuiran. Damatago ko mga galabakiran. Andamanay kapag umaw panabang Allah subhanahu wa ta'ala. Andamanay kapag ugupir ka no, katubangir ka no Allah subhanahu wa ta'ala. Amay kasuparateyaw manusia na parateya apaltik. Amay kasuparateyaw manusia na parateya akukurang. Adi matatarotop. Sa lagid o kaya tarotop o parateyaw mga sahaba. Kanaba ya di ko ditaroon na ba? O ba't tanong misampay ko lagid kala o parateyaw mga sahaba ka ditanor o kisampay. Marag na o ba't tanong misampay. Aya di ko ditaroon na makompleto tanong subuntal aparatya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mataro o dila. Mititik sang kuta puso ka, matagusang kuta puso ka, taros amang galabak ko ang gauta ka. Naginan iparatiyas si Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salih. Mi pag-unuta yan, agyang kuta mga galabak ang mga pipiya. Di ka pa kayo ubas ka na bang ka di teruas ka na mapaparatiyaan ka, na aya galabak ka na lang, galabak aka mamunafiki. Aya galabak ka na lang, galabak aka kakapiri. Ay galabak ka na lang, galabak ang kanderwa ka. Di ka pakay. Amarayag agyang kuta din ka di kanderwa ka. Subhanallah. Wal amalu salih. Mi pag-unuta ini agyang kuta para tiyatano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiranap kay saan tano sa mga ginawa tano. Anto na ununin sabab pa. Dir kita no kapakaw mau panabang Allah subhanahu wa ta'ala. Na saya busagyang kaya paganaya sabab. Nakagiban de kukurang so para tiyatano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagukagiyabaan de so kadaklan kita no na kanaba ay galabak yan agyang kuto amalun salih mapi agalabak ay galabak yan na samida agalabak wal iyadu billah. So Allah subhanahu wa ta'ala na inibigay niya na kapasadan, inibigay niya na diyan sa ikumya marataya inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya matanas kami atigu Allah subhanallah. Sinigus sigurado Allah subhanahu wa ta'ala. Mata anas kami atigu Allah. Lanansuru rusulana. At tubangan namin sa mga sugo kami, sa mga rasul kami. Walladhina amanu nagusumya maratiyaya. Fil hayati dunya. Sa iko kibabatugiran sang kai adunya. Sa iko kapapagintawiran sang kai adunya. Sa iko pimbarang at tapangkiran wa Allah subhanahu wa ta'ala na tabangan tanurun Allah subhanahu wa ta'ala. Tabangan tanurun Allah subhanahu wa ta'ala kung kapakaapas, kapakadeeg, kapakataban. Alladhina amanu sutitwa miya marateya kanaba supaltik imiya marateya. Naribat sumanusia. Uba orian o si iko kaya tapangkiran wa Allah subhanahu wa ta'ala na ubab kagirawa isna na dadaya makaw maso panabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Andin na yaso bagar gaas wallahu subhanahu wa ta'ala. Ino ay adama kauma. Kagi ayat tabangan wallahu subhanahu wa ta'ala na alladhina amanu sutitwa miya maratiyaya kanaba supaltik miya paratiyaya. Subhanallah. La ilaha illallah.
Agyang ka iya mga tawa titua miya marateya, na inaluy Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutua mga sifatiran. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah, mata natigo Allah subhanahu wa ta'ala ayat titu miya marateya, kata su titu miya marateya. Ino mga day kapag kasagyang kaya pagaluin Allah subhanahu wa ta'ala antawa kadi. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ayat titu miya marateya. Nagyang kutua mga tao ay gira mi aloy sukala wallah wajilat qulubuhum, na malak tabudin agyang kutua mga pusuiran. Ino mga day sa kapagariakan ang Muslim. Basaya kami apad sa giyang kutua ay gira mi aloy so pananalo. Aki pananalong ko Allahu Akbar sa isa masjid. Na basaya kapad sa giyang kutua mga tao apapakalambas niya subang. Papakalambas niya sukala wallah kadikap sembayang. Na anda man ay kang giraong kaasap panabang wallah na di pa kauma. So parat yan na dar kamadin. Subhanallah. Anda man ay kapamangning ka sa panabang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Anda man ay kandiningan ng ako panabang Allah subhanahu wa ta'ala. Idin ka sa salaasok kala Allah subhanahu wa ta'ala. Pakalalambas na kaso Allahu Akbar. Anda man ay kapagaw mo panabang Allah. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Agyang kaya titu amya maratya at tabangan wallahu subhanahu wa ta'ala na igira ami alois wallahu subhanahu wa ta'ala. Igira ami alois sukala wallah. Igira ini pananalos wallahu subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum. Tabadun agyang kutu ang mga pasuiran. Pagkagdam sakalak agyang kutu ang mga pasuiran. Katawan nira naswallay miyangadin. Katawan nira naswallay pririski, katawan niran aswallay, pepenuro, katawan niran aswallay, pepengimatay, pepenguyag, katawan niran aswallah, ipepemalas sangyong kuto mga galabak tano. Gitu isa ba pakatatabida ko mga pasuiran. Kapkelkiran, kapapakatano diran. Nasayabu, sagyang kaya paganay asifat ami aluy Allah subhanahu wa ta'ala. Na ino mga day, miya padikakiran ang tawakada. Igira mga day ay ni panulon, o di na miya nagsukala wallah. Anto na imagagdam ka. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Nag-igira man o tuwatigo Allah subhanahu wa ta'ala. Inaloy kiran so paraman wallah. So qadar wallah. So kitab wallah. Askanya so Quran. Zadatuhum imana. Na di magumarga. Kaumanan agyang kuta para tiran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Igira miya ka nagsiran sa mga wasiat o mga ulama tanong na pagkumanan agyong kuta para tiran si Allah subhanahu wa ta'ala. Igira miya nagiran sa Quran na pagkumanan agyong kuta para tiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igira miya nagiran sa sunnah, hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagkumanan agyong kuto para tiran si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Na ayabtad agyong kaya mga tawa titu miya maratiyah. Na dada na penarakan niran aromwar ku Allah. Saya siram budi manarakan ku Allah. Sa api antunay miya swa. Api antunay miya betade. Na saya siran din bebayurantang nagupenarakan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alladhina yuqimuna as-salah. Agyong kaya mga tao. Na iptindagiran sa mga sambo yang iran. Sisiyapan niran sa mga sambo yang iran. So mga rokon yan, so mga paliugat yan, so mga sunat yan, sisiyapan niran piyo-piya, agyang kuto ang mga samba yang iran, sa kanabayaran ititila ka pa, kanabayaran ipalalabulubuda, agyang kuto ang mga samba yang iran, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na gusunganin ay inibigay kiran patemut-tamukan, o di na riski ati Allah subhanahu wa ta'ala, as kanya sa mga tamukiran, yunfiqun, na di iran ingeston, ay maanay ni, na sa mga tamukiran, na upa makakyapa tutis sa dikata na pendikata niran diran di ingeston sa ikunganin ay kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Gin kanani pagampaganay as sabab akapakadaagtano amya maratyas si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, al-ikhlas was-sidq fi nasri dinillah. Kailangan askita no nasagyang kutua kapipikirat tanurun sa pagugupan tanu na gutabangan tanu so agama Allah subhanahu wa ta'ala na pure, na gubenar makapag-ikhlas tanu ada arwar
aki penampay nakaku agama tanu agama Islam, arwar sangkut akapaka deg agama tanu agama Islam. Darwar akapanjad ka arwar sangkut akapaka deg agama tanu agama Islam. Darwar akapandetuk arwar sangkut akapaka deg agama tanu agama Islam. Ginan ikailangan. Opon ayading ka di ikan jihad na an materuas ka na mawaraw ka, marangit ka, tigas ka, miyapukas kaon. Opon ayading ka di ikan dato, na an nakamaku agyang kutwa iraw madaklataw, kading kainggulalan ang kutwa kabnar o madaklataw, ding kainggulalan ang kutwa nga na ikasuswat ka Allah subhanahu wa ta'ala, miyapukas kaon. Opon ayading ka di ikan dawa, na para sa agyang kutwa mga tao, an materuas ka na mapasang kay kapangusiat, an materuas ka na malakay ilmo, miyapukas kaon. Kailangan nagyang kuta kapag ikhlas. Kailangan nagyang kuta katulabus ko galabak. Kailangan na mabaloy so galabak tano para buku Allah, para ko agama tano, agama Islam. Sunganin adi tano di kang galabak. Hagi na ni kapag apas tano. Tigman to Allah subhanahu wa ta'ala sa aging utak kitabihan. Wala yansuranna Allahu man yansuruh. Sabihin sa benar, at tabangan Allah subhanahu wa ta'ala. So mga tao, at tabangan niran ang kuta agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tabangan niran, pagugupan niran ang kutwa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kena ba aya maan agyang kaya ayat na ubatan kailangan wallahu subhanahu wa ta'ala. Di, saktano'y makakikinanglan ko Allah, saktano'y makakikinanglan ko agama tano, agama Islam. Kagi upa makamaratiya tano ng balasan tano Allah subhanahu wa ta'ala na upa makamungkir tano na kanabamawatan ang kutwa kapakatan na utyuba, siksa Allah subhanahu wa ta'ala kung mga tao amya mangungkir. Wal'iyadhu billah. Ginan ikadu. Kasabapan sa kapakadeeg o mga Muslim. Ikatlo na giyong kuto at tawakkulu ala Allah. Giyong kuto kapanarakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Giyong kaya kapanarakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Daasan anaka. Daasarigan ka. Daapagandudan ka. Arumwar buku Allah subhanahu wa ta'ala. Si ko urian ukya ko ang ka mga sabab akapanarakan ka. Na subusu Allah. Isasanaan ka, sasarigan ka. Subusu Allah. Erong kong tetatapay. Tepapapay. Subusu Allah subhanahu wa ta'ala. Rong kong sumusurindir. Subusu Allah subhanahu wa ta'ala. Na rong kong sasarakan. Dan nasarigan ka apa de. Da panarigan. Arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Daka penarakanan. Arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Kagigina ni suguan rakita ng Allah. Aya paliugat rakita no. Nasaya tanong manarakan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesanaan so kapang papasang tano. Di kesanaan so kapang alalantas ipamikiran o mga alalantas ipamikiran. Di kesanaan so kapang alaitamok o mga alaitamok. Di kesanaan so kapang papasang o mga papasang. Di kesanaan agyang kuta kapang bebeger o mga bebeger. Di kesanaan so kadato o mga kadato. Inunta na ayad na titwa kesanaan agyang kutua oriano ka. Kapaka mo ayan agyang kutua mga sabab akapakataban agyang kutu akapaka panarakan tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat, nagyang kuto al-thabat, yung kuto kapakatitak na tanong piya-piya. Subhanallah. Kapakambag na tanong ko paratiya tanong sa api ang tunay miya so napakambag ng kaso paratiyan ka. So mga sahaba ridwanullahi alaihim, na disiran mapangangalak o mga ridu Iran, kabadan di pagumarg agyang kuta para tiran si Allah subhanahu wa ta'ala. Badan pagumarg agyang kuta kawarawiran para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nalagi namang musama sa imanto. Kailangan asak tanong. Naigira matag tanong miya ka nagsambarang-barang ang anin sa nakibinasar kita no. Kibinasa ko agamat tanong agam Islam. Kibinasa ko kababalitan mga Muslim. Mapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan agyang kuta thabat. Kapag beknang kapiya-piya ko parti ang kasih ko Allah subhanahu wa ta'ala sa apian tunay miyaswa naska na Muslim ka. Apian tunay miyaswa naska na mapaparati ang kako Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan tanwag yung kutwa kalbun la yataza'za. Yung kutwa poso adi tebedin sang kutwa mga fitna. Sa yung kutwa mga tapungun Allah subhanahu wa ta'ala. Si kumakapantag kumanga riduay kailangan tanwanan. Kailangan tanwag yung kutwa poso. Mapasang mabager
ikapakam bebekan sang kutua agama tanu agama Islam si ko paratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Gina ni kailangan tanogin ka na thabat. Nalalayon tano pupumangning ko Allah subhanahu wa ta'ala giyon ko to thabat. Allahumma inna nas'aluka thabat. Ya Allah, na pumangni namir kaya Allah giyon ko to kapakam bebekan nami sang kutua paratiyami, sang kutua simba mirka, sang kutua kababaloyami mga Muslim. Kailangan na lalayon ka na mapumangnisi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima, nagyang kutua as-syaja'ah. Badbansa kasababan sa kapakadaag o mga Muslim sa ikupimbarang ito pangkiran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ridu ay, fitna. Api ang na aklas ya ridu ay. Nagyang kutua as-syaja'ah wal iqdam. Ayamaan niya nagyang kutua kawaraw. Kenapa ayamaan au kawaraw saya nagyang kutua kapagambog. Di, gyang kutua kawaraw. Adika kelak sang kutanganin. Akabaka ay tepengrakaw Allah subhanahu wa ta'ala ko mga ridu ay. Kailangan aska na mawaraw ka. Kapag sa gyang kutua mga tao ang mga alaidusa, nagyang kutua mga tao ang mga talaw, mga kiop, mga linggap. Ay gira anam yang imberat mo iran ang mga ridu ay naptalikod siran kapalalagoy siran sang kutat talikodan niran napadanan sa miya makalala adusa. Sabab sang kuta kapangatat talaw iran. Di ka tebangan wallah, ubas ka na talaw ka. Di ka tebangan wallah, ubas ka na da kawaraw ka. Kailangan na saka papagawid ko agamatan agam Islam na adna kawaraw ang mapapadalam sang kanan apuso ka. Adi ka kalak sang kuta pangangalak o mga ridu itanong, pangangalak o mga ahlul bid'ah, pangangalak o ayamanan yan na misusupakatan o sang kuta panarima para tiyan si Allah. Okay. Orin yan mga bangsa ko mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kanam nagyang kuta kathratu dhikri wa du'a. Gyang kuta kapakan deklatan sang kuta kapapagalayatan ko Allah. Mialoy Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Agyang kaya kapapagaloy sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na padaya ap kasabapan sa kapakabagar ulawas. Bata dilaburo na gyang kuta kapag istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kasabapan na yasang kuta kapapakabagar o mga lawas tano. Liyo pan sagyang kuta mga riski wallah apapakauma. Liyo pan sagyang kuta mga panabang wallah apapakauma. Napakasabapan na sa kapapakabagar o mga lawas tano. Kapapakabagar o mga puso tano. Agyang ko to alala yung nakakapagalayo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa du'a. Nagukapakan daglatan ko pang ni si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapito sabab mga rupin Allah subhanahu wa ta'ala na luzumu ta'atillahi wa rasulih. Kailangan naskita nun na istidi. Agyang ko to akapangunutitan ko Allah subhanahu wa ta'ala na gusi ko sugo yan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May istidi agyang ko to kauno titano para tiyatano si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko para tiyatano ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kapanguno titano kiran wal hadharu min al ma'asi wat tanazu'. Nagukapananggilay sa giyang ko to mga kadarwakaan, kadustaan. Nagusagiyang ko takap ko opariktan wa titwa miya maratias ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Ikawalo, kasabapan sa kapakadaag umyamaratiyan na giyang uta luzumu ta'atil amir. Giyang uta kapangunutan si kudato. Di ka pa kay ubaad na kagiad na miyalang kakudato ading kay kasusuat na tig ay man to akidato na inungkirakan sa ka. Tamang palsas kanya na miyabaloy adato kuingad. Miyabaloy ulwang kuingad. Nudunon so agamat tano agama Islam. Di niyan indadare no sutito kabubaloy niyan a Muslim. Dama kaliw ko agamat tano agama Islam. Dam baloy a kafir. Natarotop ang kuta kapungunot itanuron sa giyang kuta nganin adit tanuron kedusa si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tamang pasaya subuan yan kanagiyang kuta mapia. Nabang kasupaka. Tamang pasaya subuan yan kanabang makasusupak wag matan agama Islam. Naunuting ka din. Okay. Ikasiyaw na giyang kuta as-sabru ala mashaq al-jihad. Wa khasatan inda liqa'il adu. Ikasiyaw na giyang kutua kasabar sang kutua kargen o kapapagawi dito ng kuagamatan ng agama Islam. Kargen agyang kutua kapsugu sa mapian nagu kapsepar sa marata. Kargen o dito di ikan jihad. Okay.
na kailangan amas sabar tanuto. Bata di laborun igir ang mga alafit na amyang italambar kita no. Kailangan amas sabar kau to. Kagyuti pad abun tala kapag apas tanong insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ikasapulo, agi muri-puri ang pagaluin tanong saya. Uri naging ka ikasapulo, na al-ikhlasu lillah. Mga pag-ikhlas tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sadadan, akapanggalabak tanong arumwar, sangkutwa, arap-arap tanong sangkutwa, balas Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa akapanggalabak tanong na para ko kadato? Kenapa akapanggalabak tanong na para sa giyang kaya mga tamo ka? Kenapa akapanggalabak tanong na para ko sarili tanong personal interest? Kenapa akapanggalabak tanong na sa giyang kutwa, kagiad na mapapadala mo agulatan abde? Mag-ikhlas tanong para ko Allah agiyang kaya kapanggalabak tanong. Api ang tunad ni panggalabak na kasimbay, kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan na mapakatiulin ka piya-piya, para buko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ikasapul agoy sa agi mo rin puri pagalawin tanong siya, nagyang kuto al-akhdhu bi asbabil quwwah, wala a'dadu lidhalika imtithalan liqawlihi ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Gyang kuto makwa tanong sa mga sabab. Akapakadaag tanong, kapakatabang tanong, nakatawan tanong sa mga sabab, kapakadaag tanong, kapakatabang tanong, kailangan na adna bagar tanong sa tanong mga Muslim. O pamakas ka na ulama ka, na upamakasaya ka sa kandawa na kailangan na mga kukuha nga sa sabab. Anto na yung mga sabab, kapakataban nga sangkuta, din ka di kandawa, din ka di kipanalun ko agama tanong. Agama Islam, pag nairo na yung kuta ilmu, adna ilmu ka. Di ka pa kayo baka di panampay sa ilmo, ada ilmo ka, da kataong ka. Kamas man ka pa binasang ka. Na umujahid ka na kailangan na adin agumaan ka. Nasa ka mo tumambo, api anton adin igalabak, apong galabak na kailangan aadin makukuwang ka as sabab. Akasabapan sangkot na kapakapas ka. Okay. Lagi-lagi mo tataro Allah subhanahu wa ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Prepara dunia kiran, prepara dunia ko mga riduay, prepara dunia ko mga sarwang agyang ko tuwa beger si kung ganin na kagagan yoron. Api ang tunad na klasya beger agkapakay kasabapan sa kikalakaniran na kita no na kailangan mo to. Okay. Naapi siya tanabuki at tago isa diyan ka balasang karon Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aya pa kawriya na saya na pedden sa kasabapan sa kapakadadapan sa mga Muslim, nagyang kutwa al-ma'asi wal-dhunub, nagyang kutwa mga dusa, mga kandarwa ka. Inos kita no na ditano kibgay alawda paros si iko mga darwa ka, ubat tano siran tetaw didin. Di, tamang pasasaktan no na, kagatan no siran sumapar sang kutwa marata, balagi daan to akas iko limatan no, o di na si iko dilatan no, na isa sa partano kiran nagyong kuta marata ka amay badin na ayam ya tampar kita no na sutiyo ba Allah subhanahu wa ta'ala na rang ko makapakatana yang ko mga tao ay nung kiriran sa Allah subhanahu wa ta'ala o di man na mga tawa inindarwa kay Rasul Allah subhanahu wa ta'ala na kirakson sa mga tao aki kipipiyupya sabab sang kotwa bayaran dan pitodi ang kotwa mga pagariran sang kotwa kandarwa ka kadustaan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.